la. Why did you take out your pen? Huh? Because I was doing CC. You wanted to see it? Okay. I already did. You already did? Yes. Oh, very good. Brush? Oh. Koi gubi ki brush ano wom la try tau ke tau ne se. Sigi jangang gi maya gi sing gi di yam na ke tau ye na. Maya sem gi bera tau na ba sina tau de mo shan na boi la koi dum tau na. Wow, it's shining cha. Wow, we got a new toothbrush. Hey, Tani. Masih ma'am yen kena tuang. Somdana, aku ni yen cawat je nungai je na. Aku ini Ricardo ki ma beef siam pam je na, ma beef kera. Sudah aku put pilih asi yum tu pun apa ni asi put isi. Somdana yen tuang tu yen tu tuang yen aku gubina mu. Noodles lagi ni migi kera hobi ni masih yam hobi ni nanti kita ni kok. Saksa am dah ju oi ren. Ma tumber hobi lah pada. Ai na sudah dah insang tuang je masuk. Oh, nó tuồng cái gì này. Say hi phá. Say một thằng mà ông sát tôi là nó tâm gì. À quay, anh lạc vào rồi 15 days kỳ lạc vào này mà, khang hậu tiền rồi. À xong đó nó mà đâu, sao mà được lấy hồi này nè, xong được quy này lấy được gì rồi. Thằng bác số xong nó phát tan là được rồi. Vì cả đôi số xong đó, cái nó tốt hậu này nó mà giàu là quan mà đi phát quy này giàu. Quay tại mà không lâu khô kêu. Xin mà rồi mà hiện ai sát bắt đầu một cấp tuổi này rồi khang điều sát đầu đi à tao mình làm phần là này rồi mà tao chỉ hậu cái khang đi không đi yam thu nó hậu cái rồi nó mới trăng anh ấy xù rồi chứ cái bị nó chứ agu bị cái mấy cái phốt thôi đấy come on sit here and eat okay sao sani ko cha han ingel pu do yes mà dừng là sai tu mù sak lam mà dàn are you hungry sak lam bro sak lam em ta khai đâu nào ha cha ai sak lam em ta khai đâu nang sak lam ya kem lam ge hairo sign tro kono tell me 10 million sao mà akhoi agubi khai dok re to mai le re sina akhoi gi le re khoi gi Ricardo gi si mai bip sai na pu ge na yai bi ge dong ne ko yai bi ge phut pa ne to phut pa sida khoi gi agubi na sa ge last sai to o le tayo that's the last one okay sir masa ge hawe angang gi lokthok kham ni na morok se yare hapa soina sa ma thak pa tor ka de cha thoi de ning jang ai ni khoi gi Ricardo ning jang e sa ma ma di yam na cái tông giờ này, akhoi agubi chu pa me sa ba, nó mau wat pa se no ai tiệp. Gubi, what are you doing, Chan? I tried to fix your clothes and you're so cute. And it's so full. Gubi na iheng sat pagi pot pek tau biris. Yare. Done. You get inside there. Mommy's calling. Then there.
When I'm a grown up, this is my big bag. Oh, okay. So when I'm a grown up. Kaya kasi mami, ano na mandi na po dira? Nang mandi na po. Zip ka lonson ke chana. Eh. Yung saksi. Done? Is it done? No. Done. Done, cha. Thank you. Thank you, cha. Baba is saying thank you and you didn't say anything. Welcome. What did you say, Bobby? Huh? Huh? Baba will come back again, sir. Baba will come back again. Baba is going to come back. Baba will go. Baba will go and first. Baba will talk with Dada, okay? I'll ask Dada to come here. Once Dada is with me, then Baba is going to come back again with Dada. Baba will come back again very soon, okay? Okay, sir? This time, Baba is going to bring lots of toys for you. And if you come with me, who's going to take care of Mommy and Jazepiti? You're a big boy now. If you come with me, tell me who's going to take care of Mommy and Jazepiti. You know, Mommy got a broken leg. Mommy's leg is broken. So who's going to take care of her? If Jazepiti got sick then? Huh? If Jazepiti got sick then? Who's going to take care? I'm boys getting the exam. Mom, come back again soon. Check. I'll go, okay? Mom, open it up. Son, good boy, ne. Mom, come back again soon, son. Son, good boy. Come on. I'll go. I'm getting late, sir. Huh? No, you can't come, sir. Yes. Because the road is very bad. I'll take you next time, okay? When the road is better, that time Baba is going to take you. This time the road condition is very bad. You won't be able to drive ride, okay? What? I'll take you. First let me go and talk with Dada, okay? Bye-bye. Da! To! Oh, Ibita! I told you go. Ay, wait. Anak pada ko. Wait, lunching. Pwede to eh. Kuha na to already. Office key ka na ganun. Yan na. Check. Ini Ricardo, di mapanggil sa kadura ba ko? Zek, aduki. Kami ko, han nung ayaw mo pagkukulo. 준비해. 이거네. No, poking. 네. Yan lang. Baba mo na kani eh. Mamigang mo sa pwede lang. Papitaw ko yan lang.
tunggu kayak yang kita tahu. Ang ipon ba dia? Bye. So, na yan. Poketo. Lagi poketo dah.